was a more common family tune for what TV plus. I was here and China to legal wife for Edinburgh 2 our Monte say, or Moody DC Kabi na any a Ghana radio stations here, extra a 16 regions, Ghana mu, Eshiano, or mobile say, or mobile all the 16 regions na any radio stations, TV stations, BR, or mobile woman, no more support to Akosua Serwaa biano. Omako akutiaka no matter airtime radio and TV station so impo information centers ni na no mbekọ ho na ewusia ene na omache dwumadi na senene amene okase ne omabo dem ewo boss fm ewusia enya asam keto akora na wo hwe akasama for lawyers ya omukasa edema eye maame Akosua Serwaa ene omako akọbọ adem wo ho no ma omo kire dade lumba ne maame Akosua Serwaa aware ahyase ene eye mpomponso a ebobo ya beduru ya ansa na dade lumba edito ne bonkum so ne omachire mu nyina no mu wie no mo se wo no mpodi enhye dan ye problem emfa mu na de nti omabo ademu ewo boss fm honom epese wiase afana nyina to omonka eyitiawa ese eye dade lumba ewu ye no ensem no court up and down odobroni say legally waware maame Akosua Serwaa so onu say legally wono na aware na samna ko court ni dikan wukuma se ne toso mienu won krampomponi mantem ni nyina no esim say ase ankoyi amfa man especially eyekuma se de no enti ba o maba no omo ba se ne e course no Ghana mpanifom fom nan ensi fom na legally baby e wo say omode rightful way to bia no omode to enye sa omo nye dinda kopem se eye pepeye ebeto abusia na wo hweja no moto ewo nsem ne ho a enya asam ketoa yenkwaje nsem nchiremu ne afoforo bibile ka ho emrasisi ye eguso yo tumfo ba TV plus anansi nkuro we pa ne enkomo we ne nkora asabi enkora anansi sem we yeto kire nipa se oba o claim se oyo oba warefo ne ye kohwehwemu without immediate family, without even abusia penyina or tie our name pokra why na tie our energy. Ense our no kra endimu wo wiase mu mpo na bedimu wo nyame anim. Because our de ye bompa ye na nyame ene abusuafo ye yi oba abusia ne yi be ma abusia no mata ye ware na chi na ware no nyame de ninshira at di atire. But this is a situation a abusia penyin obi ana ba ne ho. Also on the onim hwe afi wo ten by was makwahwehwem hey na sesem we de and am legal wives and husband need him legal for witches and sons and daughters ye nyina yate praga no because asem we hu ne se eye bosremuka eye anansesem eye huhura sem eye ntro en wo ma hu se maame Akosua Serwaa da bokko enti no mo de ade ya we di maame no. And since a preparing your pa my offer, forget it. Not to adjum na team legal wife for. And just say who say justice. I say say justice. Ama yes, so you married. Yeah. Okay. We never can wrap up now. Yeah, Nancy. Me the American say penny for beer 8 year. Maame Akosua Serwaa ensensem the echo appeals court me gidi ese a judge for me ensa ombetena asam no so no ombehwehwem no omahwehwem yi na the course ewo high court no omwa betena se asese abra adansi die ba so ewo court ho nyina obi a okọ yenua ba no ayefro ni bibia ewu yete ase e kan nipa ba akopɛ nipa ba akopɛ no nso kra ma yete ase se yenua Charles Kwadwofo su ka kire ne se waware a na yere wo Germany na ensensem kakra bi nti ana ma waba bedi baabi a woyɛ dai owo no enti kakra meka ne se yema me ni benya ne justice no benya na sumdwini na yede pepe ye ato na edru ejapade cheso a die wose yede ne die mano no yede amano die onka wo no nso apani baabi atena me gidi ye se emofra wo mu yi die ye nyina ye wo ye ya adwene se
emofra no obia benya ne de obia woso onya ne de bia obenya se yenya ba Priscilla no se Daddy Lumba ye bibi na odi ne din eto so a eye ne dia enye obia dia sanso so na ade bia Daddy Lumba ne Priscilla ne tibia ono Daddy Lumba no edi ne din eto so no ye mra no kakra yesua na me yahu se eye oyire no edia na emfa asumdue mra na sa asumdue ama edi oye ne beto abusua ni mu akwa akwisi na megidi yese a peace court judges no ombehwem no mo de pepe ye ayede ato na me de manu sie na mechia ye maame nyako a wo Toronto ana team legal wise for ni nyina kwenema obatiwa ana nashme angel me dofo ba ko pe dofo angel yeah ewurade nyakopo yesu yeah wono na Daddy Lumba de ne bo enyumbi Daddy Lumba broken heart ba ko no angel yeah nashme so we would say Daddy Lumba nyum na broken heart bi na be mu no angel na wono na sem na me dey meka nti oyoba kokko se brum enye de Tom Brown woman ni bino apo ni bino me da se o ba ba chode na beketa to me pacho me da se mame enchia me microphone so kakra me chia kunema kunema team legal wives and husband na pamfo nyina James mom Nashmi Jomana Otin Akoto Antiaba chese mi ebia na mi refi obia mi chia obibia mentima modin goodie obia mi chia obibia me kakra me kanene say we want justice ye de ye hia hwe ye pese ye maame Akosua Serwaa onya ne fa hodi ohia ni justice ni a wa bre ni nkwada nyina no de esese ene wo se esese e wo se ne nsaka adia e wo se ese efata no ne so ne bread e ofa bregu ya ewiase we susu obi mre ema obi ni obi mre ma obi ni o obi mre ma obi ni nanka edie ne baaye edie ne si yempo sanka maami we kura no this time pa ni kruchas kodwofo su ni hompo no enka wose wonumpo ene be kire se mini mi kunu yewe Ghana na sabi no kre eni ebimu ni mpanimfo no mu bi afa eni abusua no mu bi afa kama maami Akosua Serwaa krada nko ma out impo anase nko file elempo enko hu se mi krumpo enye property because obia nim say the genesis of Daddy Lumba ya Akosua Serwaa afusu enti nkadie nko anesi ya yentumi hunu se no ejapadie bi enyomtufuo bebre oforian ponsa kofinti omunyina oforian ponsa kraka se asasi bia ewo East Legon 93 yera okraku mate kra no ni interview bi mu kra no obeka ye osi wonya asasi wo ho no 1993 okoye na Daddy Lumba East Legon fie no na 93 kra free obana onene wo ye no ni fie mu da 93 no how old was she enti pepere your ama offer forget it team legal witches team legal wives team legal husband and wives team legal children team legal daughters and sons girlfriends obia say ya mfa pepere your ama ene ye be kwan ya till say ye hunu say ye maame adi ne bre eswaba say ye maame Akosua Serwaa ebra obre ye no say justice entimi ankwa amana ene na o man Ghana de anything legal wife de ye ni bra bre no okay o kama ame no na so ameka ni yie na se wa hunu de wo be kana o de huhuru asem ene dabrabasem na wo ye wa adwen se wo be venture maame na offer send legal wife for ye ni damoja mu ye ni abre no de be ye wo no ebe over no kra na meka me da se ma wo mpeka sa oh mechia team legal wife onyina mechia obia kwinema ene omo kwinema platform so nyina ye de nchia ma obia
so asamba ko a make twa to dey say appeal court na ye kono empire na ye bo na ye stress e omo mbetena asem ne so no enye omo ye do omo suro nyame omo suro nyame no omo ti aware ase no omo nim aware ensem ye den e wa aware mu efisa Ghana ha no kwaride aye den asa no krani ha intime de empire a me ba ne say omo betena asem ne so no omo ye do omo suro nyame na ankwaye ba ko ni bi here say no evidence emom no omomom no masem ye gitu mu na de ono no ekita ne bibia no ya anya den ya anya ntum na ono anipa ba ko kran tumi amegina ho ankasa na meginem anase mihuye anase sei yetimi gitu mu no empire na mebo say omo betena asem no so no enye omo a nyamesuro ewo omomu omo ye de omo ye no kwarefo na omumedi asem we na asem we de eya enye numba busuam asem we kra denka yenhu bida enti yeda obi ase obi ankoso mompaye mama Serwaa na ebremu ene na kuma omuhia yempaye ne support pa na asem we de emu eya yeda obi bia ase Ya bom. Ade. Mese. Maya, traffic dia na go horo. Traffic via now, bohoro. Me dada me ba hanta mo me dropping krana na. Some no kasala asu na me ware ya. We friend na me wara. O friend me amka na me ware ya. Gomez. Mrs. Owusupa Pebi. Yami Shramo Mate. Yami Shramo. Sama mama ho kwan sebe. Yami enfam so kwan ka no kure no. Yami Shramo. Ontum kwan. Ade bia beye ohaw amanie esan yami manem paremo. Amen. Kunema me pacho. Omute ho na kasawai. Kunema ni wa Jace mam. Pacho betimi akasa. Jace mam. Okay, auntie aba. Mom ko train na mo ko he. Ya wahanum ya waha. Gomez ne esisi Boss FM. Oh, boss. Gomez ne esisi otu na minsha mo pa ade a aye sister o ka ho minsha mo kwa de fefe amaye na maye bo ama Yamisha mse motumu ho esi wo se nokre echi na mo betai Yamisha mu nyina no hia ya ye wo hanso that's it. Amen. Gloria obetimi akasa wai. Okay. Me famo chow madam wasio nyami stramo. You can say team legal wife, husband, watches, children, remove, we pray, remove. I think say the question the no. Yeah, buy a home modern pa. Na study me auntie Becca na auntie Emma. I can say Samira. De chaupa fan spokesperson so abetu jana abe friend na kasa no ye de ye say justice serve before we vote and sister ye vice president and wife per se ye draw your supporter and one thing they should know ni say me say your community no ye whole community yes so and na ye draw so ye kase ye nya enye successful emfama woni pakro it is almost per se yetimi atro ye support edema papa ne dia yera e kan sample ye kan say yera samira wa kunu preference Baumia. Thank you ni na yera ma no ono se omo pese ye vote ma Baumia dia ende ye nka se omo meka ya asem ma yo omo be ye kata hye ne proye ne dream emfa ma yen enye no na ye pe
ye pe justice na eye no kra kan na omantimi amfa ma ye sa justice na judge na ono wa akra no ohun say there is a truth about what Mama Brempoma is talking about. It say or person oye autopsy na ohun no kra no na oka say odin dancing ato ayie no so ye nim de ba ya sa ensa no etimi de call bi ba ye wi ase ye sa dane verdict within less than 2 hours no ye pesa no kra no ye nka so mo meye bibia ma ye pesa ye nsema ye de abeto aban nanim no ye de court no omo hwem na no kra na wa asem nim no omo nka na no kra ni empia bonten esan se wi ase obi huhu emu obi nkeka sebe mpreduasa ye maame no mu brewa aware ase ye nua no mu bi brewa aware ase obi ni kunu abre so many years ebe wi ase na afechiri wo bi no ono na ete sabre no so aba odie tim legal wife fo ye ne ye husbands ene ye ma ye say we are saying no to no justice for married women and husbands. Ye pese justice eye adwuma be ma bitimi ware na wakwa fampana ne mampo onhwe wo mo no wagya bedi ni nyina de gu oba no so no oba ne bre no ni oba foforo enjoy oba ne sweat eti na ye ka se Priscilla wa ka sa baby aduna wo se wo gye wo fom so tum na wo se wa fom papa na wakoma na waprim no ani wo kokoti na wo ye no ebedu baby no ubenu ho ebeka wo nko a hyedem satam na wonya kamafo sabre ya na wo kamafo bi betimi aka bia ma wo eti bra wo ho ase na chi ma wo wiase nyina hu se no kwastem ni waye bone se wo bone a waye ne se obi ni kuna ware na waba betina obi ni kuna ware mu enfie bebre na wonfo woni anto se menso me your ba obi de bi ye me anya me de na wotimi si wo kukum ewo nkwala makoma nsia sam ho because unim se papa no wajapade enti wo na wo de adolfo ya de ba ma why ya de ba ma na wi ase kan hu se wa amre anya na wo so ubedi a ubedi no kwambone so enti tim legal wife and husbands and children which is ye nyina ya ginam sa bela ba ayiye no ye ko nyankopon ya adoma ye guso a me ma posti we ni bi enti ye guso a ye guso Gloria o anoto fama ye why okay yo media mawie minia mawie that's it I mean sure be pray why yeah mami Tajay good morning Mami, then I walk at Miss Anne Gomez and I'll pay on my radio interview, no? I mean, sure, my baby. Even though meant to me, I'm by so empty. Now, my studio, I can't say. No, okay. Yeah. Oh, fine. Well, the banking, I can 17 years. I'm married. No, I'm a fishing. You ma jo ame ke ame time na me ke hani ame nchu ne ke no chu money you ma jo ame baba o ame time feni ame waste o na anyu mo den che ba wo mi ubon ha ame no fia no ni ka ame twi no na anyu mo ba fe ha ame ni wo hio wo ya ke ne ke no chu money na ame wo ke ngma ame no ni nyu mo ba gbelegbe ni mami le ba yi nkuni ni wo fen wo mi ba hye wo hi agbene hu Samira Sande won panye fai group ne J politics wo woche wo amesani ele nya wo ji ayemi nkura nya wo ji amesani ayemi whether amefe ni ni hiyo amefe ni ni hiyo wo ka amefe politics ko ye biye jama me ba chon wo no ni wo fe wo gbele ke ha meni ashishi ame many begbe many here shika ohia fo abi awusan ni shika ewo ni ji ameno na menene nya hye no poten wa gbele neken movement ne e wa me ka me politics aya ame here
Geopolitics wo ba fe mo fi amo ye mo na esumo shi kaja benini na eba na wo fe wo ka wo politics ehwe ni won join ni moko ye NDC moko ye MPP shi most of many here wo here fe wale aka MPP bi titri ni here wo here shi wo NDC bi waka wo heba wo mi je moko hesani ewo the moment na ka politics ba wo mi pe e ba gba me ko mana ewo won panye fai ameka me shika ya me here ni ama fe the right thing moko efe campaign ha moko ye biye no ni kan gbe no ji no ni wo ba fe no kwale won panye fai aje politics ye neke ni nemi ja ma me lo moko ni je he ni ji moko ye biye ne ba aka keshi eta owo ni wopo wo ba campaign wo hale ebu mo na mene na boy sane na ewie mo kaje last year na boy ni na efe mo amete na mo eji ehin epo ke hite mo buwe ni oji ohepo fio keba bia na na akashi beba ni di neke gbeme ewo eke he mba woni di ile won pale fai efe politics e first lady na eto eye akwegbe no na ba acho na ba ye je ye platform na no won pa fai wa wo je neke ni bi yemi ni wo ya wo hin ni wo ke solemo anye mami na ese ko ni nkuni ni eli afe no mankene lala moko ni egba na wa many here you say ye Ghana amefe very careful a monitor me wa denche la money la efe tomo mi ya heko ni inani neke baba jama lawyers ne ameta van komi ni another car ko fitahi ni amete East Legonshia ni efe tomo a chake documents kome a chake ewo nyame se bleo ni minkwe si leta amena akeshi iname ke no na me fio no na me boense nyemo injofue ntenya dodge ye heko she still le ameba machine ye heko ni fio me aka menami ni amenta omi na amemomi ni menifita efe tomo neke macho boys ne eko ni amefita group hi ewo mi panye fai mo fia mo ni nwa ni neke ni na ya no mo ekwe ojogba ye natan Ghana mana me yo no yo nyera don you are don't taje well appreciable your platform no nyuma jobo okay nyeme kecheme nyeme me fani nye yo bi nye hani nkenne afi announcement ne ni chake the month of February ne every jufo ke so taje wa mi ye so ebe Thursday juju for sure so e wo be jufo ke so lebi 7:30 to 8 makpanye fine nye fe nye hani wo badumo kwenema platform neno because one small lokume ni your platform neno ni eko boss FM nyomo fe ake mimpe mahanye ko ni nye bomode ni nyenye wie ni me ale anokwale ewo makpanye fine every jufo keso lebi between 7-8:30 ofane nye ba platform neno koni woba fe woba pe bi ni wonye wo support nuchumone enyanum ni adofo ni ameka ne se yenya adofo ba ko a wo kwenema platform yiso a o se mefa ho kanyina wo Boss FM bosumi we February bosumi we metua bosumi ba ko amamo monko na monko ka nokura
Ghana for enim monko na monko ka na ye maame mo mo wodwa so ye papa mo wedwuma mo amuntimi mba social media yiso a omunim social media no mo hu no kra ewo asem ni mo enti mesre mo Tuesday anopa bia between 7 to 8:30 any Thursday anopa bia between 7 to 8:30 kwenema platform yiso ye be fa ne live dada na ye be koso fa ne live anopa bia se ne be ya ye wo social media so ye be hunia ekoso medam ase Tinash doctor me pacho o ha betimi o mute ho no akasa ma me Tinash o te me kasa betimi o mute ho enye sanso na menko abno wususo na abna wetimi akasa ma ye abna me ma good morning me do for pat me pacho kasa morning na madam mitimi na meti so obi kasa oprega ya de bema minima de kwa mo de bema oprega but menkwa de ya bema ne bag no asesa ne niema agum na osako ne kura na se no kwa ne ade a me abna usu a me kase me de beja oprega kwan na ya mame Samira Baumia mame umsa wo kasafa wo spokesperson mu de but yentum yensumunne nsumuchina jesa waba abaye press conference yiwanim yepesi hu wanim enye press release enye letter na ade abeto me anko school ni makinkan me ma amene me na omuni makinkan be press conference with the media na clear within freeze asem we because asem na da hono enye asem ketwa sa ama ye maame atinisu ama ya maame edi arewo onim se wonka ho a na senka obeyi within free dada se na ya papa despite obeyi ni din free mu no na senka wo so ba abonten na nka wo so obeyi within free mu so anye atana ha afei na apeso oye adanko dada de ho maame sebe yenyanko dawo ensusa untimi mfa sa uni yantimi play sa trickish game no enyini nyame ama yenyansa ni adwene a yedi hu akire ntine ya Serwaa me de me ma up to Wednesday nyame adoma ochina you film anya sa ukunu political career no yebebu na ma sa na apene dia ene ya sha ase ye hu adwuma enim se ukunu wabre ene nyame na dom abedru sam pempenso yi onso o person ye first lady yati ase bra na be wudin film na twemo ho nyesa wo be wudin no akwhya echi na wakenje agumo da bi empenesa be ye na wudin film ho sakura na emra no enye adwuma. The law has to work yentenase enhwe na we ba no abaye de openoko na we ba no abaye de openoko da bi ise o man Ghana no ya papa o man panyi Mr. President oba no se wo be reset na em se reset ni refi nti yet nigga wives husbands and witches and wizards abeifu ayenna na yedi yebe ye ne mapa no ye beboa no reset o man no no di ye atu ye tini ya sha ase and we are started with the justice system. We are near the parliament. The men in the court na konfonu makogu parliament ono muwi o man sika no. They are swesi o muso near dili eni o medili. We are near the ba law enforcement agencies no. Ba police ni military ni omo omo ye ketasheshen proye wo ohopa near the swesi o muso. Na omainu emuni penyi na aye law abiding citizens yenti yego na eso papa dwuma nyame de asi eno so yenyem wo my God na dwuma no so timame yesro ba me fefe yesro me de me hia letter me ntimi nkenkan me brofo na nu ba bi ha be ye video ni ehu anim sa na oti hey wona wo kase ya papa despite nyane audio eno ya fa na sa ntibra na fe ye tuyi na nyina ye monje woso
na yo hu film na girl no oprega no oye musiefo obi ode no ho bebo ni bia na ne ma ase e baba jama anim gwa se ezisi aka no we kwa de so kese pa ne nam kwa so aeba na nimu begu ase poto afi na mgbe bia na bo ware ne de be frɛ no ubo ni di aye so na bo ware ona bu yi ware yam penesa obi abodin nti maame be you din film afei so busuafo ya damase wa motimi call Box FM na me maame ho donti onyame nhyira mu nyina de oyi ni teku ni simple baby amu yi free ye bia onyame nhyɛ kwa na mu omo mamo na oma ya hode ni ntimi fanku okun ni nga ya maame echi ni mo na chi dom na megidi se onyame di nkunimdie na ma ya wie aka kitikiti ntini ye nyina yemfa opepa ni yemwa ya maame na ya maame wa bre tino memo obi akasa na magina so atibi yo abna mo ne kasa wakasa yi mawuto me patroti me kasa betimi o mute ho na wonso wa share ne opesoka yo me na se ya me ba me betena se ona mutie me yo bia me pek to me kasa bebresa me pek kasa just me listen and then say me kan say nyame nhyiram de mo ye nyina nyame nhyiram o mama ahoden ne abotre metime ba platform so betie yenua ba queen betin said o kasa said o calm said o kasa I like to say ya na mo na ma ba na ma beti na de ekoso no asamu mimeti ya no makoma on se metie so na ha me obi ada makoma ha be because untumi metina abrochire ame abrabo mu sei na obre na oni okuna ya ade a esi ho a na obi fofora befa so free him ye mbo brasa na meme dem hu say on say Africa for here we don't value life, we don't value human being life. And can you abroach na bibi we see ya nkomi twa no de da laws na nkomi twa no de da ama obi afa na de and I'm say African yen value and I'm ba so yakoye ma so your ba no we bi wa no aka ni na mema na ti who are you as a woman na mnya dom say afi na yetumi bie ya no aye kasa mema na ti ba ko na ebinum didi asem yechi. And so nane se meka se said the econo ye be hwe said the nyankopon be said the mami obenya ni nyama ne de no omfa ama no omfa na de we nyina ya sama ye kan na ne nya ne bro wa be bro we wiase ye mfa na de ama no no nso ne nje imagine say women 60 we over 60 still all year juma next still going to 63. Oh, you know, say Juma, sorry, anopa, freedings, spadings, naktings. A Juma, and ye easy, sir. Ne eja we do normally and say, or tiny baby, na eja, or enjoying and nana no my titan and general enjoy. Now, some way I bet to my means, into not paying for your mutitis garden, na, obian biena non carre. There's almost Timusa, say, and Kosusa, and I make us say, they don't value life and they don't value we as women. Obi Kukumoba, and their father, and no. Any that's so, any Akosi say, I say we cost 7 months. Obey she say, not a year ba. And so be a year and 1 year, but ya casa, and jump on patches and tell someone near Kenyan and your aunt. Pedifo no motor obia ante I say me ko TV bi say lawyer no na of friend say my ni camp mo say then and I mind so na that for pa ni sa me sa papa maybe 30 years sempa na say health medical medicine via na obetu fo say ono ori on penam ne on kan
So no so ye Canadian pa na down for pa. Also no so Canadian down for Canadian na down for. Nti mi ko ti ase na se. Nti e dey na e koso. Ade o ma shede na o mo di kulu ye nyama sa na. De be sibia no Nyakopon dia e koso nyina Nyakopon watre esi hodeda. Ebe esi. Nti esi no ebia it will protect us women too. Your friends say you could be bia ya no na ye can be bia ebia mpejufo no so mbe ma no motete ano no. Ombo say yes ye nipa. Your friends say make a say nti dia me to be a can say me kasa me because kasa kwa na be the Monica. na de make no. Ma Akosua Serwaa asemi yi de wo ye mumu kra wo be hwia kasa because eya asefem eya se obi be san anim infifiri na obi a wan be bobra person otisa infifiri ne so aba edi ma Akosua Serwaa wo ye mumu kra be kasa ma no na what to say wife gina ho say ye pe no kre yeah omo de no kre ne ma yen a yen nyina ye de akode ebegu fom na sama ye kenyina no sense anka we lady akole you up to ne boa kama me de ne nyama o de be ma no kwa nyama so me pa cho o de ma me ma wonsuo na nom ye nwa be ma e gina bonten awo wo me ma ne kasa but that was yo global be ma awo di team legal wife or ye team legal husband Yeah. be ma me pa cho kasa Na me dia yi kire mu. Snow so. Enti obi oba besia afasa snow we sem. Apesika dia ma bema. Ama bema na bonyom dia bona ba so se. Mfie miensa. Na nyom no e dade ma no ntumi ntwaye because no ni sika. Enti sanko anhia sa oba na kan nyom na ntumi ama out. Nene so bema na kwaku wu a de ka kire oba n se sebi previous no unfree honko sasa we emotional sasa mo na ye ka no enye just literally say na ye ka o e very emotional you know eti Ghana no omo hwe bibi ye from the presidency to the last in Ghana omo hwe bibi ye o because nya sem ketwa na ye ka no obi lifetime investment awaye ewo bema mu no ena ye de bone etua nika na woka say inshira de ma o man no empena no mumu no e se say ye fa kwan bia so ne justify empena no ye eyile no ye legalized wife no mumu no ye tumi you know echinchim ne sa e se wo ja bema no ehne fa na lumba gina ye ya o kasa ko se wo gya no ahanu no na wo ya na atamdidie no esoso no I'm telling you ahanu na wo ya na atamdidie no na esoso no eji obi ba no aba nya platform no so atamdidie nda he masa jo be di atam no mo mani ni jo ni atam no mo mani ni because I am very annoying. Come on, what are they telling us? Huh? Just said in the Pebi and Kwalabina. I live from the Lumba. Ghana for a mumu jai Akosua Serwaa Malumba. Ghana for me bisamo. Mumu ne say muja Akosua Serwaa Malumba na lumba and say baba catch him say Akosua Serwaa jana. Come on. We have to reason well. Reason well, Ghana reason up. See abia we jana and Kalumba in all the performances in they go by, you know. And ka once a while be no in interviews we and ko be ka say oh me yele no just on chechim but obaka said oni ni ho we jana ehne fa they should show us one video to prove. Come on, we are tired of them. Video bien ni ho global. We are really tired of them. Come on, we are really tired of their shit. Yeah. More video bien ko mo dia badada. We are not going to tolerate their shit anymore. We want justice. We want absolute justice for
Her Excellency Akosua Serwaa Fosu. She's the only legalized wife. She's the survivor, widow. Spouse. Come on, spouse. Come on. We are not kids. When there is a court, judicial, if I can be asked, no almost a year and no maybe. Excess our learning say near the other. Rough and cool. Rough and cool. We are tired. We are tired. We need justice. We are tired. We are tired. Say, we abotre no ewia baby abotre koko wie no sabotre no ko wie na say ya no de ade a come on to trust them bebem. And some of us they should mark us sent them about video, they should mark some of us. They can take us to that in someone there. I mean, people are there, not animals are there. I didn't know that the person my vulnerable in the society. No more man cry now, more money be bob so belt say a crumb dia mama cry no and money be crying so a support to sa normal way. To me tenasi adwene say it is time my way pie this idea we see a ko double nyechi no. I mean, how do they reason? A ma in our Ghanaian society they be only vulnerable and call you vulnerable. Now you person the narrative should stop. Yet any people so just you say anya wunti no eya wo ya akoya baye media mini bibia kan bia be say civil ayina ya raise no civil voice no civil unrest no ebekoso sa mahama yi ho no no ne presidency ho no ebekoso sa me ba ni mafo ne ayifo no metumi amba organize boys no we will do demonstration make up police station we will do continuous demonstration. Come on, we are not playing. It's not a joke anymore. Abusafo ma wie medam ase global nyamishrao. They should listen and listen well. They should listen and listen well. Okay, thank you. Na ebusiafo mo hwe se na bema ahyehye ne ho ewo snow mu yi awowei mu mo se na omo ahyehye omo ho kye se ade a omo ntimi hyehye aye omo ani ene omo ho ne omo ano omo nya ya nko mbehye hijab kra because awona no odin na obabesia etia wowei mu be meja ne ho ne nkwala miensa no kwa obabesia enye easy na so kasa ho na ka fla mesimi nya ba mi hu no e no kra sei ade na me tiatiam se e na me ka se Akosua Serwaa asem no e se sabi amoya bodam e no o ka no se se ne wa control kwa de o mu yen e no ogina ade abusiafo eye thank you na me ne Mami Akosua semi queen. Mami Akosua Didora me pacho me ba hold on. Na ohwe se na bema o. Wehu se na wahehye ne ho. Na obabesia eti ebrochire. Hwe ebrochire wo a wunya boafo, wuntimi mpo nya boafo because we busue ni ho. Eye woni wunyankopon. Na mami etimi atete nkwala miensa. Yehwe mu anka hwan na eja ahwan ya. Mami Akosua nkoa na wabre asane ni mu fifiri a musi debi yenja mani a ono obewo dodo emra ben ene ka asem Ghana mpanyimfo moma nokre entu bebi anokre da na momfa mami justice emano and when na team legal wife for any husbands they bia yejina platform yiso ayenda anopa ewie nwumre ahomache ye dede ade ba ko pe hu dede ne ye se mode justice ebema Mrs. Akosua Serwaa Fosu munya de ma ne pe
yɛhyɛ mo bɔ se yɛde yakodeɛ ebegu hɔ yɛde yakodeɛ nyinaa ebegu hɔ mema ama asare sɛ wote me ama Serwaa wote me nka me pacho obetimi omute ho no akasa ama Serwaa. Good morning. Good morning. Pacho meka nkran ama Serwaa no mi nkran ni na me godmother ye ama Serwaa ti mi odini din meka se bia person ka betimi aka. Yeah. Enti me meka nkran why noni omiji me frafra me teaching no nti me frafra noni omiji ever since government changed the law some years back say wo worry na say be manufa na chikofa or ekolenu ete marry you go klalo ya for outside there, that child qualifies for whatever the marriage has acquired, whatever the man has, that child also benefits. That was when these things started happening. Onake I say most of young ones no more Ghana, no mimi Ghana. Most of the young ones no more Ghana. They don't want to do anything and they want to live big life. They really want to live the nice life, sitting in car without working for it. What you say? So the issue at hand right now is the law, which we need to advocate. Say they should look into the law because most of the young ones know more your margin say baby even if the person is married, they know say they will come with that agenda, and it's happening almost everywhere. They come they even look at your house and they will tell you say once, even their mothers will tell them say once nipa no wo baby you are okay, so I worry go and have a child for him. There be I can say it's women who have children, it's not the men. A man will not force you to have a child. No, you can protect yourself 100 years without having a child if you don't want to. But the agenda is, I just want that easy life for my child.